Govorit ćemo danas o jednoj temi, ovako ima jedan čudan naslov. Savršena oluja. Zašto tako? U stvari se radi o događajima koji su se ovih dana događali. Događali su se u Rimu, gdje je u Rimu, u Vatikanu, tamo bio prisutan, gost je bio predsjednik Biden i Papa je nekakav uvod na sve to napisao. Pročitat ćemo te riječi, to sam slušao od jednog propovednika, brata iz Italije, koji je to pratio pa je o tome govorio. I onda sam zajedno sa Danielom pripremio ovu temu. Ja sam prošle subote prikupio odlomke iz duha proroštva koje je koristio, a Daniel je preveo neke stvari koje su tamo uzete iz Vatican Newsa, iz nekih drugih časopisa koji su to objavljivali, tako da na neki način su to informacije važeće ovih dana se odigravale. Dakle, nešto iz Vatican Newsa, što je Vatican News, to su vatikanske vijesti. Da to znamo o čemu se radi, to je jedan časopis koji oni izdaju, koji prati sve ono što se tamo događa, tako da može za nas biti trenutno važeće vijesti koje se tamo događaju. Naslov je bio vrhovni samit ili susret nudi efikasne odgovore i konkretne nade. Radi se o sastanku COP26 koji se odigrao u Engleskoj, koji je u stvari međunarodni jedan skup koji je nekih 10 dana trajao i sad Papa to komentira i o tome govori. On piše ovako: savršena oluja guta svijet, oluja uzrokovana klimatskim promjenama i pandemijom COVID-19. Oluja koja kida veze društva, uzrokujući višestruku krizu, zdravstvenu, ekološku, prehrambenu, gospodarsku, socijalnu, humanitarnu, etičku. Ovo je dramatična sila koju je Papa Franjo slika koju je Papa Franjo izabrao da otvori audio-video poruku emitiranu na BBC-evom radijskom programu Misao dana. Uoči 26. konferencije stranaka COP26 o okvirne konferencije Ujedinjenih naroda o klimatskim promjenama. Sastanak će se održati u Glasgowu, u Švedskoj od 31. listopada do 12. studenog, dakle to je trajalo do juče. Ovo je nekakva najava koju Papa govori. Savršena oluja. Zašto je on to tako nazvao? To je jednostavno malo onako provokativno pitanje, provokativan naslov tog svega. Zato što nekome to odgovara i neko na svemu tome gradi sve ono što se radi. On ovdje jasno govori šta se događa. Guta se svijet, uzrokuje klimatske promjene, što je upitno. Da li je to stvarno tako kao što se prikazuje? Pandemija traje, eto toga smo svjedoci na neki način kako to ide, već možemo na neki način to i prepoznati, vidjeti i sami prosuđivati što je od toga svega istina. I tu se sad, on naglašava nekakve opasnosti, promjene i sve ono što sad to donosi. To je sve, dakle, najavljuje kroz sve to skup u Glasgowu, taj 26. skup Ujedinjenih naroda koji na to radi. To je malo ovako, kad se to pogleda, ovaj naslov i ova najava, i čitat ćemo još neke odlomke koje on tamo govorio, vrlo je zanimljivo što se sve to radi i što oni to u stvari rade.
To možemo na neki način usporediti sa jednim događajem iz Isusovog života. Zapisan je u Matejevom evanđelju 8. poglavlju 23 do 27. Isus se nalazio na jezeru, putovali su onim čamcem, Isus i učenici, i kaže ovdje, kad uđe u lađu, za njim uđoše učenici njegovi, i gle, oluja velika postade na moru, da se lađa pokri valovima, a on spavaše. I priđoše k njemu učenici njegovi, probudivši ga, govoreći, Gospode, izbavi nas, izgibosmo. I reče im, zašto ste strašljivi i malovjerni? Tada ušavši zaprijeti vjetru i moru i postade tišina velika. A ljudi čudiše se govoreći, ko je ovaj da ga slušaju vjetrovi i more? Oluja na jezeru, koja je dovela stvarnu opasnost učenike Isusa u tom čamcu koji se napunio vodom. To je stvarna opasnost u kojoj su se oni nalazili. Šta se ovdje dogodilo? Učenici su se uplašili, učenici su došli Isusu, kad su ga prepoznali, kad su se sjetili da je on tamo među njima i probudili ga, a šta on njima kaže? Zašto im je morao reći, pa šta ste tako plašni? Vi ste malovjerni. Šta bi mi rekli? Da se nalazimo u istom položaju kao ti učenici i svjesni smo, iskusni smo na tom jezeru, znamo šta znači oluja, znamo šta znači kad se čamac napuni vodom, znamo sve. I sad dođe Isus i kaže nam, vi ste malovjerni. Šta bi se trebali pitati? Pa nešto sa vama ipak nije u redu. Vi jeste iskusni, vi sve to znate, ali još nešto drugo ne znate. Ne znate da ima neko ko upravlja sa svim tim. Isus je tu oluju utišao i postala je tišina velika i oni su vrlo brzo bili na drugoj obali. Šta se dogodilo nakon toga? Dakle, jedna oluja je bila strašna, splašila je učenike u potpunosti. Isus je to utišao. Kad su došli na drugu obalu, čitamo iz Želje vjekova, ti stihovi tamo isto dalje govore, ali Želje vjekova ovdje opisuje, strana je 337. u Želji vjekova. U rano jutro Spasitelj i njegova pratnja došli su na obalu i svjetlo sunca koja se rađala kao da blagoselja mirom, dodirivala je i more i zemlju. Ali tek što su kročili na obalu, njihove oči zamijetile su prizor užasniji od strašne bure. Iz nekog skrovišta među grobovima dva poremećena čovjeka ustrelila su se na njih da ih rastrgnu. Na ovim ljudima visile su dijelovi lanaca koji su rastegnuli bježeći sa mjesta zatočenja. Tijelo im je bilo u ranama, a posjekotine od oštra kamenja krvarile su. Njihove su oči sjevale ispod duge, neuredne kose. Čini se da su demoni koji su vladali nad njima potpuno izbrisali svaku sličnost sa ljudskim bićima, pa su više sličili na zvijeri nego na ljude. Ne znam da taj prizor možemo sebi zamisliti šta se to događalo. Međutim, ovdje sad govori upravo o tome da su oni, čim su tamo došli, oni su se još više prestrašili nego što su se uplašili tamo na moru. Ova dva čovjeka tako strašnog izgleda, koji su izgledali kao životinje, bili su strašni. I šta se dalje događalo? Učenici su pobjegli. Učenici su pobjegli natrag u čamac. Ali kad su gledali, nema Isusa među njima. Šta se dalje događalo? Ovdje čitamo nastavak ovog teksta. Sa autoritetom je naredio nečistim duhovima da izađu.
Njegove su riječi prodrle do pomračenog uma ovih nesretnih ljudi. Nejasno su shvatili da je blizu onaj koji ih može spasiti od demona koji su ih mučili. Pali su pred Spasiteljeve noge da mu se poklone, ali kad su se usne otvorili da zamole za njegovu milost, demoni su divlje vičući progovorili kroz njih. Što hoćeš od nas, Isuse, sine najuzvišenijega Boga? Zaklinjem te Bogom, ne muči nas. Ovo sad nema logike, ali upravo je tako bilo. Isus je podigao ruku i oni su stali. Zatim je naredio da zli duhovi izađu iz njih. Znamo da su otišli tamo u ono krdo svinja. Ali šta su ovi ljudi napravili? Oni su pali da se poklone Isusu. Ali su progovorili ove riječi koje su demoni govorili kroz njih. Šta ti hoćeš od nas, Isuse, sine najvišeg Boga? Oni dobro znaju ko je bio Isus. Zaklinjemo te, ne muči nas. Šta se događa? Oluja koja je bila na jezeru bila je strašna. Međutim, ono što se dogodilo kasnije tu, na toj drugoj obali gdje su oni stigli, bilo je nešto još strašnije. Ljudi opsjednuti zlim duhovima koji su vladali nad njima i opis je ovdje jasan, izgledali su kao životinje. Osjetili su da Isus im može pomoći i kad su htjeli zamoliti za milost, nisu ni to mogli, jer su zli duhovi kroz njih govorili. To je nešto što je zapisano nama da u stvari razmišljamo, da vidimo kako je se neprijatelj borio protiv Spasitelja i njegovih učenika onda. I da mi razumijemo gdje se mi nalazimo, u kakvom se mi to sukobu nalazimo. Jer to je vrlo bitno i moramo to razumjeti. Kad neprijatelj uhvati ljude, onda oni moraju raditi što on hoće. I sve u ovom sistemu, crkvenom, obrednom sistemu, svemu što se to događa po crkvama, sve na neki način, na ovakav način se radi. Svi se klanjaju nečemu, ali kroz njih govori neko drugi. To je vrlo ozbiljno. Iz Velike borbe ćemo čitati sa 439. stranice kaže nam ovdje, u 13. poglavlju otkrivenja od 1 do 10 nalazi se opet druge zvijeri koja je nalikovala na leoparda i kojoj zmaj predade silu svoju, svoje prijestolje i veliku vlast. Tim simbolom, kako je to vjerovala većina protestanata, predstavljeno je papinstvo koje je naslijedilo moć, prijestolje i silu drevne rimske imperije. O zvijeri sličnoj leopardu rečeno je: i bila su joj dana usta koja su govorila ohole riječi i psovke. Kada ona otvori usta svoja da izgovara uvrede protiv Boga i da psuje njegovo ime, njegove boravište i nebeske stanovnike. I biješe joj dopušteno da povede rat protiv svetih i da ih pobjedi. I dana joj je vlast nad svakom plemenom i pukom jezikom i narodom. To proročanstvo, koje je gotovo istovjetno sa opisom malog roga u 7. poglavlju knjige proroka Danijela, nesumnjivo ukazuje na papinstvo. Mi znamo da Velika borba jako detaljno opisuje sva ta proročanstva i sva ta zbivanja i to sve što se ovdje govori. Ovdje u tom 13. poglavlju upravo su prikazane dvije sile. Jedna je od 1 do 10, a ona druga je opisana od 11. stiha i dalje. I tu sad govori o tome što je ta prva zvijer radila.
Što je ona radila? Ona ima oblik leoparda ili risa, ili već kako je u kojem od prevoda rečeno. I šta kaže? Danas ju je bila usta koja govore, hule na Boga. Šta su oni bijesni rekli kad su se poklonili? Umjesto da slave Boga, šta su rekli? Huli su na Boga, šta ti sad hoćeš? Vrlo slična stvar se to događa. I ovdje jasno kaže, to su i protestanti smatrali da se to odnosi na papstvo. I svih ovih opisa koje su tu sad napisane kroz ovaj odlomak, svi možemo shvatiti da se odnosi na tu papinsku silu. Katolički pisci kao znak autoriteta katoličke crkve navode upravo ovu izmjenu subote u nedjelju koju odobravaju i protestanti, jer svetkuju nedjelju, oni priznaju vlast crkve. Ovo je još vrlo nejasno. Mnogi ljudi iskrenih srca koji se odrekli te sile koja vlada svijetom, a to je katolička crkva, još i dalje ne razumiju istinu. Još i dalje ne razumiju. Katolička crkva smatra nedjeljom svojim danom kojega su oni uspostavili. To oni ne skrivaju, to niko ne skriva, to je jasno. Međutim, protestanti još to ne razumiju. Da se time u stvari indirektno klanjaju istoj sili koja je sve to nametnula i jednostavno nisu se još uvijek distancirali. Zato nama kaže Božja riječ da kad sila Duha Svetoga siđe u punini na Božji narod, da će trebati jasno i glasno objaviti subotu. To će biti jedan veliki zadatak koji stoji pred nama i zato se moramo spremiti. Duh Sveti će nas u tome voditi, jer bez toga mi ne možemo u stvari završiti ono djelo koje je pred nama. Što je onda, dakle, promjena subote nego žig ili znak moći rimokatoličke crkve ili žig zvijeri? Slušao sam u jednom isto tako njihovom ili kardinalu ili biskupu koji je govorio i upravo koristi ovo da je to žig njihove moći. Zanimljivo, nisam to nikad čuo prije, nema dugo sam to čuo. Dakle, oni toga su svjesni, ali oni imaju moć, imaju autoritet, bore se za nešto što oni vode na svoj određen način. Do čega će to dovesti? To će u stvari dovesti do toga da kad sve to bude uspostavljeno, onda će se na jedan način to nazivati kao jedan velik problem koji neko radi. Kaže, tvrdit će se da ljudi vrijeđaju Boga nepoštovanjem nedjelje. I da je taj grijeh navukao nevolju koja neće prestati sve dok se sve ljude ne prisili da strogo svetkuju nedjelju, te da oni koji propovijedaju obvezatnost svetkovanja 4. zapovijesti potkopavaju svetost nedjelje, uznemiruju narod i tako onemogućavaju da ljudi ponovno zadobiju božansku milost i zemaljsko blagostanje. To je iz Velike borbe 590. stranica. Znači, slično se danas govori sa ovim cijepljenjima, sa ovim nekakvim nepristajanjima na sve što cijeli svijet pristaje, da čovjek koji na to ne pristaje, on pravi problem. Tu su sad druge teme, o tome ne želim razgovarati, ali ovdje nam jasno kaže što će oni govoriti. Oni će točno reći da oni koji se svetkuju subotu, da se bore protiv nedjelje i donose nemir u društvo. I tako dalje. Sada to ne tumačimo nekako drugačije. Tako da
To su neke stvari kojima mi u susret idemo. Imamo jedan zapis iz jednog časopisa Sunce 24 sata, to je od 28.10. ove godine. Papa sutra prima Bajdena, to je naslov i najava. U vezi klime i u vezi Kine i u vezi nekih drugih stvari. Sad ovdje kaže jedna rečenica, na stolu su mnoga međunarodna pitanja, klima, konferencija u Glasgowu, COVID i tako dalje. Dakle, to su sva ta međunarodna pitanja koja su predviđena da se 29.10. odigravaju. To je bila najava u tom časopisu Sunce 24 sata, odnosno Sole 24 ore. 29. je Vatikan News objavljivao Sjedinjene države i Sveta stolica, jer kaže predsjednik Biden u Rimu se susreo sa papom Franjom, objavljeno Vatikan Newsu 29.10.21. godine, kao što je onaj drugi časopis to najavio. I sad jedna kratka rečenica ovdje kaže, susreli su se licem k licu predsjednik Biden sa papom Franjom bez novinara, bez kamera, bez vijesti o tome šta i kako, što se tamo govorilo. To je najavljeno i to dosta ključno, konkretno najavljeno i objavljeno da su bez novinara, bez nekakvih publikacija, bez kamera, oni su razgovarali o mnogim pitanjima, tamo je bilo rečeno šta? Svjetska međunarodna pitanja, bolest COVID, konferencija u Glasgowu koja se održava i ta klima i te neke stvari. To je najavljeno, ali ovdje se ne zna šta su govorili, jer to nije objavljeno. To je vrlo često rad određenih političara, gdje neke stvari rade u tajnostima. Sa svojim određenim ciljem, da bi ono što rade mogli provesti na jedan što bolji način što se tiče njihovog interesa i njihovog cilja. Jedna obavijest isto tako koja je napisana 21.11. prošle godine. Dakle, 21.11.2020. godine objavljuje Vatikan News. Zove se, ima naslov uputnica za COP26, to je taj skup u Glasgowu. Zatim nakon toga piše poziv jezuita, ne zaboravite klimatske promjene. Ne zaboravite klimatske promjene. Dakle, prije godinu dana oni sad upućuju nekakvu uputnicu njima, nemojte zaboraviti klimatske promjene. Znači je objavljeno prije godinu dana. Zatim piše, COVID-19 ostaje jasna i aktualna opasnost za zdravlje i sigurnost populacije. Ali klimatske promjene nisu manje prisutne, kako je naglasio Papa Franjo u enciklici Laudato Si. Sve je povezano. Klimatske promjene, objašnjavaju jezuiti, pogoršavaju socijalno, ekonomsko i društveno stanje koje je ova pandemija izazvala i dakle koliko je važno raspravljati o tome i tako dalje. Dakle, taj zapis objavljuje Vatikan News još prije godinu dana je objavljen. Tako da nekakve smjernice što će se raditi, kako će se raditi, o čemu će se raspravljati i što će se sad provoditi, već se to na neki način prije godinu dana je rečeno. Inače, taj plan traje puno više. U velikoj borbi imamo opisanu pojavu ove skupine koja djeluje unutar crkve, katoličke crkve, 234. i 5. stranica u velikoj borbi.
U cijelom je kršćanstvu protestantizam bio okružen strašnim neprijateljima. Prve su pobjede reformacije prošle, a Rim je prikupio nove snage nadajući se da će moći uništiti novu vjeru. U to je vrijeme osnovan red jezuita. Najokrutniji, najbezobzirniji i najmoćniji branitelj papinstva. Raskinuvši sve zemaljske veze i ljudske obzire, mrtvi prema zahtjevima prirodnih sklonosti, ušutkavši potpuno razum i glas savjesti, jezuiti su poznavali samo vlast i pravila svoga reda, i jedina mi je dužnost bila povećati njegovu moć. Iako su bili obvezani zavjetom vječnog siromaštva i poniznosti, nastojali su steći bogatstvo i moć da bi ih upotrijebili za uništenje protestantizma i uspostavljanje vrhovne vlasti papstva. Dakle, velika borba ovdje piše. Pisano je, dakle, znamo da je pisana još prije 100 i više godina, ali je rečeno u tom srednjem vijeku, kad je reformacija se pojavila, donijela je određene rezultate, uspjeh, tako dalje, osnovan je ovaj red. Cilj je bio učvršćivanje moći, koja je ima glavni interes. I sad ovdje, kad se govori o tome, ti koji su bili u tome redu, jezuitskom redu, jezuiti, oni su bili kao zavjetovani na siromaštvo, ali su ogromna bogatstva stekli radi moći. Da imaju moć u svijetu da bi mogli djelovati, da bi mogli učvrstiti papstvo koje je na neki način izgledalo kao da nešto je izgubilo. ...29.10. ove godine isto tako objavljuje Vatikan News. Naslov je Papa, vrhovni samit nudi efikasne odgovore i konkretne nade. Govori o tom zasjedanju u Engleskoj. Evo što vam kaže ovako, jedan kraći odlomak. Naša sigurnost se srušila. Naša sigurnost se srušila. Naš apetit za moći i naša žudnja za kontrolom se urušava, kaže Papa, koji se poziva na viziju planiranja i brzinu izvršenja, kako bi ponovo razmislio o budućnosti našeg zajedničkog doma, mislim na zemlju, na našu planetu. Ali takva hitna promjena, naravno, naglašava Franjo, zahtjeva predanost svakoga, zalaganje koje mora hraniti i vlastita vjera i duhovnost. Malo je zamršeno to rečeno, ali jasna je poruka. Znači, oni shvaćaju i to jasno govore, to objavljuje ovaj časopis njihov. Naša se sigurnost srušila. A nije istina. Pazite. Niko nije srušio to, barem za sad nema nikakvih naznaka nekakvog rušenja. I sad on kaže, naš apetit za moći i naša žudnja za kontrolom se urušava. Pa ni to nije istina. Ali gledajmo kakve su namjere te moći, te sile koja upravlja sa svim time. Oni hoće moć, oni hoće kontrolu. I kad se to kao nešto ruši, to je problem iako se ništa ne ruši. Znam onaj stih koji kaže da vara sve one koji žive na zemlji. Sve na neistinitim nekakvim temeljima i na nekakvim tvrdnjama koje ne postoje. I sad oni, zato treba, kaže, predanost svakoga, zalaganje
mora hraniti vjera i odanost ljude koji to vode da bi se to moglo provesti. On na neki način nagovještava nešto i tako dalje. Ovo je meni nejasno, nije sve to ni rečeno kroz to. Dakle, to su neke poruke koje tamo su izrečene na tim najavama koje su tada u Vatikanu se odigravale. Upućena je dakle jedna poruka onima koji su tamo na zasjedanju u Glasgowu. Papa govori zastupnicima, odnosno onima koji su tamo, hitni i pravedni zakoni potrebni su za spas planete. Prvo hitni, onda sam govorio o pravednima, potrebni su da bi se planeta spasila. Ja ne znam, pa mi živimo ovdje neko 20 i neš godina, mi 60, neko 80, 90 godina. Kakva planeta koja se ruši, kakvi problemi koji se pojavljaju? Nikakvi. Ali pazite, govori se o hitnosti. Nešto se hitno mora ostvarivati. Nešto se hitno mora uraditi. Sad poruka, ovo je bio podnaslov, vi zastupnici kao glavni akteri zakonodavne aktivnosti imate zadaću usmjeravanja ponašanja kroz različite alate koje nudi zakon, koji uspostavlja pravila dopuštenog ponašanja u svjetlu općeg dobra. Citat iz Laudato Si, njegove enciklike. I na temelju drugih kardinalnih načela kao što su dostojanstvo ljudske osobe, solidarnost i supsidijarnost. Briga o našem zajedničkom domu prirodno spada u okvir ovih načela. Nekad kažu zajednički dom, misli se na zemlju, na planetu kao naš zajednički dom. To su neke poruke koje onako direktno apelira na svakoga ko je tamo kao predstavnik u tom zasjedanju da treba iskoristiti moći zakona i sve zakonske okvire da se provede ovo. Pravila dopuštenog ponašanja u svjetlu općeg dobra. Koliko se to krši, to sad mi smo svjedoci. Mi smo svjedoci već sada, još ovo nije ni održavano, već se to provodi. A kamoli što će biti dalje. Tako da, u stvari, ovo je vrlo, vrlo prozirno. Samo oni koji možda o tome ne znaju, mogu misliti, pa ovo je jako dobro. Ako mi samo ovako sa tog aspekta gledamo, pa borba za dobro planete, pa kako ne, pa to je super. Da bi mi mogli reći to da to nije dobro, mi moramo znati puno više. I zato, evo, imamo veliku borbu. Imamo mnogo toga što nam Božja riječ govori, koji nam otkrivaju kud to sve vodi, otkud potječu i zašto je uopće danas to prisutno i zašto je to naglašeno uopće. Da, nastavak ove poruke za ovu konferenciju. Stoga se nadam da će ovaj vaš zahtjevan rad, s obzirom na zasjedanje COP26, pa i nakon njega biti osvjetljen sa dva važna svjetionika. Svjetionikom odgovornosti i svjetionikom solidarnosti. Sve neke lijepe riječi. Sve nešto onako diplomatski, vrlo, vrlo lijepo rečeno, da bi nekoga se moglo prevariti. Dugujemo to mladima, budućim generacijama koje zaslužuju svu našu predanost da bismo mogli živjeti i nadati se. Zato su nam potrebni hitni, mudri i pravedni zakoni koji će prevladati uske ograde mnogih političkih krugova i u što kraćem roku postići adekvatan konsenzus
i koristiti pouzdana i transparentna sredstva. Diplomatski rječnik kojim se sve to na neki način očekujemo mi sad od toga nešto veliko i tako dalje. U ovoj enciklici Laudato Si, mislim da je to onda stav 237, kaže: u nedjelju je od posebne važnosti sudjelovanje u Euharistiji. Ovaj dan, kao i židovski šabat, nudi se kao dan za ozdravljenje ljudskih odnosa s Bogom, sa samim sobom i s drugima i sa svijetom. Tako dan odmora, čije je središte Euharistija, baca svoje svjetlo na cijeli tjedan i potiče nas da brinemo o prirodi i siromašnima kao o svojima. To je citat iz one pisano je prije 5 godina, ta enциклика. I vrlo diplomatski lijepo je rečeno kako je to nešto lijepo, važno i dobro za dobro čovječanstvo. Sad, tako dalje ima još jedna poruka koja kaže: klimatske promjene nisu više problem budućnosti, to je sadašnji problem. Podcrtao je Igor Anderson, direktor odjela Ujedinjenih naroda za to nešto o čemu se radi. Znači on kaže to je već sadašnji problem, to nije više sutra. I zato kaže imamo 8 godina da prepolovimo emisiju CO2, 8 godina za napraviti planove, postaviti politiku i primijeniti ju i ostvariti rezove ili promjene koje su potrebne. Pazite, oni nemaju puno vremena. Oni ne žele imati puno vremena. Oni kažu 8 godina. I mi bi mogli reći, pa imamo dobro, još neće to biti sve tako brzo 8 godina, ali neće to biti 8 godina. Neće to biti 8 godina za ovaj nekakav plan, to je njihov limit, 8 godina za koliko vremena oni to moraju ostvariti, znači oni sve rade hitno. Zato ovdje govori o tome da je pitanje hitno. Više puta sam čitao ovdje da se radi o hitnim nekim pojavama koje se trebaju odigravati. Pročitat ćemo jedno proročanstvo koje je zapisano u drugoj riznica svjedočanstva, drugi svezak. Iz riznice svjedočanstva, to su nekakve knjige odabrane iz drugih svjedočanstava. Bog je otkrio što će se dogoditi u posljednjim danima da bi se njegov narod mogao pripremiti i održati u oluji protivljenja i gnjeva. Oni koji su upozoreni na buduće događaje ne smiju sjediti mirno očekujući buru koja najlezi, tješeći se da će Gospod zaštititi svoje vjerne u dane nevolje. Mi ne smijemo očekivati svoga Gospoda besposleni, nego ozbiljno radeći i nepokolebljivo vjerujući. Nije sada vrijeme da dopustimo svojim mislima da se bave pitanjima manjeg značaja. Dok ljudi spavaju, Sotona tako podešava prilike da Božji narod ostane bez milosti i pravde. Pokret za ozakonjenje nedelje radi danas potajno. Njegove vođe prikrivaju svoje prave namjere i mnogi koji se priključuju u tom pokretu ni sami ne vide kamo ih vodi njegova skrivena struja. Njegov program je umjeren i na izgled kršćanski, ali kad bude progovorio, otkriće se duh zmije ili duh zmaja. To je riznica svjedočanstva, 120. stranica, koja ukazuje, proročanstvo je ukazalo, dakle, da li je to uzeto iz Velike borbe ili neke druge knjige, ili druge knjige, 6. svjedočanstvo isto piše o tome, dakle, to je sve prorečeno. Ovo što danas se radi, Papa je govorio, nedelja je dan Euharistije, to je povezano s Bogom veza, tako dalje, tako dalje. Ovdje nam govori o tome,
da će se to događati i to se događa pred našim očima. Papa to propagira, na tome se radi. To se nameće i tom skupu Ujedinjenih naroda u Glasgowu, tako da, evo, šta možemo očekivati nego ostvarenje onoga što je Bog prorekao još prije 100 godina ili prije 2000 godina kad se radi o tome da Isus nešto govori ili apostoli. Ono što je nama sad bitno, Duh proroštva nam piše da smo mi slični učenicima. Dakle, moramo razmisliti o tome. Želja vjekova, 336. stranica. Kako je iskustvo učenika često i naše iskustvo. Kad se navuku oluje, kušnje i žestoko sjevaju munje, a valovi nadiru preko nas, sami se borimo sa olujom, zaboravljajući da postoji onaj tko nam može pomoći. Uzdamo se u vlastitu snagu sve dok ne izgubimo nadu i gotovo ne izginemo. Tada se sjetimo Isusa i ako njega prizovemo da nas spasi, naš uzvik neće biti uzaludan. Premda sa žalošću kori naše nevjerstvo i samopouzdanje, on nikada ne propušta priliku pružiti nam pomoć koja nam je potrebna. Bila na kopnu ili na moru, ako imamo spasitelja u srcu, mi nemamo zašto strahovati. Živa vjera u otkupitelja utišat će more života i izbavit će nas od opasnosti na način koji on smatra najboljim. Šta nam treba? Vjera. Isus je rekao učenicima da su bili malovjerni, ukorio ih je zbog toga, iako mi to ne bismo mogli reći da je on to opravdano rekao, jer mi bi isto tako radili. I mi bi se strahovali, bojali, paničarili. Ali nam ovdje jasno i određeno kaže, gdje god se mi našli, nemamo se zašto bojati. Jer naša vjera u Isusa mora biti čvrsta. Moramo znati da je on pored nas, da će on nam pomoći, da će on biti onaj koji vrlo rado će poslušati naše molitve. U 2. Samuelovoj imamo nekoliko stihova. 2. Samuelova 22. poglavlje, 17. do 25. stiha. Tada pruži sa visine ruku i uhvati me, izvuče me iz vode velike. Izbavi me od neprijatelja mojega silnoga i od mnogih nenavidnika kad bijahu jači od mene. I izvede me na prostrano mjesto, izbavi me jer sam umio. Dade mi Gospod po pravdi mojoj, po čistoći ruku mojih dariva me. Jer se držah puteva Gospodnjih i ne odmetnuh se od Boga svojega. Nego su svi zakoni njegovi predamnom i zapovesti njegovih ne uklanjam od sebe. I bih mu vjeran i čuvah se od bezakonja svojega. Dade mi Gospod po pravdi mojoj, po milosti mojoj, po čistoći mojoj pred očima njegovim. To je iskustvo Davidovo, zapisano u 2. Samuelovoj 22. poglavlju od 17 do 25. On je to u praksi iskusio jako dobro. I uzeo se u Boga, i iako je imao svoje uspone i padove, ali on je ostao čvrst u tome do kraja. To su neki stihovi koji su nama vrlo bitni. Zapamtimo možda te stihove, 2. Samuelova 22. poglavlje 17 do 25. To mora biti i naše iskustvo. To će biti i naše iskustvo. Ako budemo sa vjerom išli napred u sve ovo što dolazi na nas, u sve ovo što dolazi na svijet. Tu je malo toga rečeno što sam ja ovdje sad govorio, što se tiče toga. Vjerujem da će se još puno toga govoriti, jer je jučer u Glasgowu završen skup. Da će se još puno toga govoriti što se tamo radilo, jer ono što je recimo za nas bitno je da shvatimo vrijeme u kojemu se mi nalazimo. Da shvatimo ozbiljnost toga vremena, da shvatimo da je više nego ikad nama potrebna vjera i pouzdanje u Boga.
Da više nego ikad mi moramo stati na strani istine i nepokolebljivo to braniti. Taj svoj stav nepokolebljivo braniti. Neka nam Bog u tome pomogne da u tom pravcu gledamo oko sebe što se to događa. Da gledamo kako se ostvaruju proročanstva. Vidimo da nam je Bog tako divno sve opisao. Unapred nam je sve opisao. I u to se trebamo se u njega uzdati koji je to sve znao napred i koji je dao obećanje, kako je ovdje sad zapisano u Samuelu, da je on njega, Bog podigao Davida u svim njegovim poteškoćama. Gospodu, hvala za ove pouke koje nam tu pruža. Amen.